Said me I can be 2020, 2016, 2020 last time I said 2016 me share no Hong Kong nana do kasapa. 2020 so Adom TV me share Hong Kong Kingdom FM me share Hong Kong sa so as e no buy. Na ne ya obeye ana say di obede na di no. Ana ne modern mo obebo ye no. New matter the obeye amanipa. Wuntimi satisfy obi a so that say den nipa be ka ho asem wo papa kura be ka se bi a de wo ye ne ye bone so when tia no de ye nipa esu ntia no nkyere se na che se nyas nyame na de nipa no baaye de nipa be ka na de nipa kyere no nkyere se enye nyame na ye saabio se enye nyame na ye a kame se no minya bi nka ba ye nyame nti e na oda na di ma me be ka na se de nyame kyere empo 3 months before Quran sana ye beto aba no say nwanwa na etusu ye dia enka o say dey free HS koi ene mpo ye mampanyi da nka o say dey oye ye say ka still say so nipa ni na nka o moto aba no man sa still nso ankoba no sa ana hu ni sa ko obi akora nim say aba no de na MPP fo na haide afa because hwe sa tem no nipa dodo ne ade na ekwa nso na nyame kire say nye no na ekọ nti nya de nyame kire ana de nyam be kan na enokre ade nyame da di kire se wo mu hihye stroke efa ye mampan no ba ya ses ade Osia fi se yeto waba mampan John Dramani Mahama bedi akonwe Ghana for do na wo questions bi a wo se wo bisa nanso eya na yenya the right person efa questions no embo no na wo ye obi a wo follow channel ya obehu se be 3 months ansa na ye ba beto aba no sofo ba ko nyano ne twetwe nkomo e wo studio ma o hyenkom anase wo dada yesu bi a wo so ye edi kire se wo so da ni wo hu ye ne se ye mampani ya ne wanya konwa ya wodi so Mahama na mob ehye nsem ya wode efofofo ma me bisa ne se ene na asokire ne se ma wo kire ase se abana ayekwa akoto no emu nkunimdie no ebekọ de ama no ampa yeto abana ewie mampani John Dramani Mahama ena wadi abana mu enkunim na edien ena nkunimdie ye chi no owo de mayen edien ena nyame eka de fa ne nkunimdie na odi ye no ene mensa aka no wo studio ha mene no eba betwetwe enkomo mejo so mini aba na menkasa ye nyina yetiri nkwa na wutiri nkwa ofufu edi etiri nkunimdie a wodi amen Odifo yensa kan ma ode enkom hye na sada yeso mum etu dwa kire se abana ayekwa akoto no da yeso a woso ye no e kire se ye mampeni John Dramani Mahama na eba bedi nkunim enne enkunimdie na ba ama ono enati akonya so de na wo ka de a kire nfa nkunimdie medase said the nyame kire ya na so de dia ye de betu dwa no saa na by ko nyame wo kasa no wakasa enti nkunimdie nyame eye se wode ma mse ye mampanyine no eno ano wode amani ama sese watimi abetena akonwa so aye ye president sese obetena akonwa so ba be president no komododo na eba ebi kire se wontimi enni edwuma no ebi so kra kire se nkunimdie na wodi ye no eye punishment e de magana esan se ye rejective free SHS aban ekokofa NDC aban de bae wotin se bi se aka dan fa oh eno de ye nipa na omo de omo adwene keka nsem sa nipa sa nsem nyina ye nipa na adwene once nyame di nipa na abade nyame nim die ti a wode na ba se be wo ne ba bi na nyame etu so no because nyame de na asem aba na ya ka ho asem ana nyame pointie no e na ma se be adifo no a nyame ne de asem form so ana se ofure urade no edi message na ba abonti ansa kura na nipa na eba nti it tells you say nyame na appoint na de ne ba because Bible say most 37 na urade nye bibi tambia metaka ade wada na di a kire na di fu ansa nti de nyame adi kan de nyame ada na di ana say watchu so no de na ba no no de na ba na nyame wo reason ti a wo de na ba
enti no ekyira asem no de nkrofo keka de no no ye nipa na ekeka saa de no ena nyame hwɛ se nyame so wo hwɛ de nipa keka ene de nipa ya nyame nko nya de opeso ye because de o nipa be ye bi de obeye bia nipa be ka ho asem aha ndi em de nipa keka Odifo se woka se nyame na ede na bana na nipa ka na nipa keka yeah ye wo man mu we nye president we di kan aba woka se nyame na ede na ba yeah aba na na do dan kwakufu ado eba no eno nso difo sa aba abonten be yi kire se ono na nyame de na eba ewi akire hu ni o man ne koye ye ene se ne Ghana fo aba ya etu bi kire kire se ne woka se nyame na ede na ba enyo na ede na ba efi se bebia na aba ne ekono na Ghana fo ankasa ya bre o man no enti ne etu aba na yesese mu a NDC aba ne ba ye okay eti se woka se nyame wo reason bi o de ne ba ya ene na reason be enti na nyame de ne ba ye sir say obi ka se nye nyame na de ne ba ya me for example me bibia ni ho a nyame eye anase wo pese wo de na di ana wo tu anamon a ebia means all mam information no okay enti ansa na nyame be mam information bi sa na asofo nyame na mom so the true prophet of God na wo di asem for mo so aba no na kire wo say awurade na sa de no na me ka say it doesn't matter say nipa abre ana de nipa keka no enti na de nipa keka because nyame wo reason so that say said na wo kan say si ye man panyin dada ansa na wo ba no eno so ye be ka say me American bi 2020 2016 2020 last time I kire say 2016 me share no honkom na na do wo kasapa 2020 so Adom TV me share no honkom Kingdom FM me share no honkom sa so that say no buy na ne ya wo be ye ana say di obeda na di no ana ne modern mo obebo ye no ni umata de obeye amanipa wontimi satisfy obi a so that say den nipa be ka ho asem wo ye papa kura be ka se bi a de wo ye ne ye bone so wentie no de ye nipa esuntie no nkyere se na kyere se nyes nyame na de nipa no baaye de nipa be ka na de nipa kyere no nkyere se enye nyame na ye saabie se enye nyame na ye a kame se no minya bi nka nkanya de a menya message bi di aba se enye nyame na de message ne ba because ba won si nyame nye bibi ade ode a wada na di a kyere ye ansa no watu hu anamo enti se enye nyame a ene enka won na di nkyere me e ma me se me meka bi so ada se ba ye nyame nti ene wada na di ma me be kan se de nyame kyere empo 3 months before kransa na ye beto aba no se nwanwa ene ba na sa enti e kyere se nyame na etu hu anamo enti steps a o ruli abana na o be ruli o man na waso e ba na de wo de collect ani pa be ka say wenye ani kwa say nka de collect wo de ba right wo be ka so ye wrong say wo de ko right ti na de ye onipa no su so ada say enti nyame yi nipa na ba na ye ba ko na afi nipa no su nso odi bebu o man no so ye so konye sa nipa na wo masses na wo out wo mu no nsem wo keka e fa wo a wo bu ade no 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 ye different because the obey bia no me chese the obey bi o mbeka ho asem so that say the obey bia na me chese wo ye right o mbeka say nye wo ye bad o mbe so why adentina I mean why you right so that say sa na nipa to bia ni say amammo no enye ne obey bia asem eye nhwehweye ene emra ena ya na wo mudi bu o man say ya na empempi no ekoye ne timamufo no ne wo mu hu ne wo mu fele no ena ya no mudi gina so ekasa na se ena ya no mudi gina so eto aba wo hwa aban ye atwam koye ya so bo ba ko aga na for the ball no eye ilevia wo de baaye ene taxes ahodo a wodi bebu o manfo no so wo kan ya wantie no eno na wo gina so titiru ede so aba na tia no eti se wo ka se ne nipa ne obeye bia nipa beka ho asem a unya sure se wo kan se ne Ghana fo ani ba unim se wo unya sure se wo betie wo be ne me ya adwen a the same people ya na omo ka se ye man panyin dadara what they free HS buy free HS free HS na eyo omo de se na eboa ba adenti na omo se what they yilevi ne other distance no ebe kan ho ana se aba no eno de ha omo
nti omu ato aba atia no so adase we na me kire say enye nipa so ahu enye nipa na eto aba no tia ye mampanyini dada ana say enti na ma wono no firi so ba ye nyame hyehye Okay. so adase nyame hyehye because nipa na yes adia ani anka free HS nipa support so adase nko mo pe na yila bi ode be kan ho ntina ma bi a ekobasa na bi a we yabai se afekura no start no wo mo se de na ekoso nti a bi a wo mo nta na chi ana se wo mo mpe ne sa so adase na me ka se nipa su wo ho enti de obeye bi a no no matter what enti nyame na etusu enim de ye na wo ye ne sa so adase because oja nipa de a enka bi a se enye nyame na etusu ye de a enka o se de free HS koi ene mpo ye mampanyini da nka o se de oye ye se nka still se so nipa ni na nka wo moto aba no ma ne sa still nso ankoba ne sa ana hu ne sa because obi akora nim se aba no de na MPP fo na ayede afa because o hwe sa tem no nipa dodo ne ade na ekwa nso na nyame kire se enye no na ekọ nti de nyame kire ana de nyame be kan na enokre so odifo nyame fa so de dai so emma obe kan ebe mu se ne wo kan no yes sese Ghana fo so akire madwen wo se no ye nipa su eno ye nkeka sese mi ewu de na nyame oka oh sese de sese no ye nyina ye hwe meka na se ye hwe nyame true amamuo no okay because obi pe se koye antintisa obi pe ne se de be koye na aja ebema nipa no ho atọ mo ne ade saa na mso mo hwe ahoto no saa na obi ehwehwe ba sese na beka na se nyame atoto de watoto awie no ye hwe ye nyina ye hwe what is coming what is going on but currently the steps that kwan mu anaefa ye mampanyina wo so yi ene ade nyame abeka fa ne ho ana se wode aba another message bi abade na se wono wo dayeso bi wono ankasa no beso daye ye mampanyina no beso daye afa African president for ibi ho ye mampanyina John Dramani Mahama ye mampanyina John Dramani Mahama ono be wo beso daye afa African president ibi ho na bi kura sa daye so no bituma ba so waso dada ono abeso daye ono abeso daye afa African president for ni bi ho okay ne bituma ba se sa daye no waso dada na African president no wo ma ye den de ne besi wo daye ni oh ono no good news ade ye good daye so no obeso afom egu ba ono kra won ti ase obeso daye na afom African president bi no ho a on ti daye na se so ada se but sa daye ne ye nkamomu winion a oni omu benya so ase de omu so omu bu ada omu bu omu man no ewo omu side no na meka na say I encourage no ana support no amache se watimi atimi ayo no so ne de no sa ndie union bia oni obenya se nkamomu bia oni omu benya ama ene asa daye no kra waso de daw se ne wo kan se bia na wanti ase fi se wa sha ase etu sa na mo na wakọ Burkina Faso president ya wodi itu ne tu abangu yi wakọ ne ho ene na kokasa hwe se nka omu nyina be san ka omu abom se African Union well nti die nyame da na di message ba aba no di nyame da we kura ba ya che se message ba ya che nti me kura na ese nka ya bedi ho nkomo dada but meka ne say distance here and there nti we no ye another way nyame ada na ho ati ana se waka ho na eno sa no so be ne benya wa Mampanyini Mahama so oh so meka se eno no ade a wason ho da ye concerning obi na ono copy ana se ka omo aboma se good you know
na say a good a year the profit beba. Okay. The man penny bedi akunyi ade baako so a difo no mudi kan kekan ye di kan won anim a ase wo ba yi Ghana for kire say empaibo gu fom ti sa de na esi eye wowo ni yare nkomhya wo mo hye de fa no. Okay. Say wo ba yi ye hu sa hoden foforo kwa na abo refu say sonson bibia koso a. So wuti say wo mo kan say say man pini ni ko akonya ndo betimi abedidie na so obeda na akonya na janya say obeto ana say obefrim okay. Oh okay one say mpaye koso meka na say nipa no bi bo mpaye ene ade say yenom ye wo hu ye wosi ye hyehyɛ baabi a bo mu krom nim ye wo mu eba ye kan sɛm no mu hu ye yikra obi kra pa mi say ebi nsra me mpoda mi politician bi ahu me ma me wansi di krada 2016 me be kan kufu ado ho asɛm 2020 me kan ho asɛm wo those TV say ya me kan ye frafra mo na mo kosrasra yi no mo nya ba trofo adifo no mo kosrasra mo me mo sika ne ade me ebi ma me wansi di krada wa say so wo kasa trofo adifo say bi wo say enpo 2025 aye bebre kan say hey nso so na nyame kan hwe nkyere o nti amam o mu nsem bebre mo kan say amam sa no o mu se bi ko o mu de o mu aniwa na hwe de na ekoso nti o mu se MPP be wini bi ko o mu hwe nipa na aye no o mu de o mu ani target free HS you know o mu say oh still ano nso na nyesa na nyame kire so am sa nti na enwanwa kra nti o mu kire se o no mo ka se o mu keka na so obewu obeto ne ade a enya yiba ade anyame da di kire se o mu hyehyɛ stroke efa ye mampan no ba ya sesa ade no John Dramani Mahama stroke yare ade o mu hyehyɛ fa no we ye nipa nhyehyɛ enye nyame na ahyehyɛ se wo be free ana obeto what I say ba normal circumstances no yetumi kura eye bibifo bi ho ye friend attack ti se bi a wo ho na ya obi a wo na enemy na enemies what I say nti no wo enemies a dan a they will fight you ba se nyame so o makwan a ana o mo ye bi na o makwan a o makwan nti mi de mu ya no se stroke no mo hyefa no ba ya sesa ade no eno na sa stroke na wo mo hyehye no na efiefo na hyehye ye party mu na hyehye ye opposition na hyehye ye oh eno de me de mintimi nkyere ne sa because de mi hu na meka mintimi enkyere de mi hu ye ba me de mi hu ye no na ya hyehye stroke because me hu say ya hyehye stroke afa no just like that enti papa we sana akoye sunsumu asem no wo mu ntu na mo mra wo ana mpaibo bi betimi asa na waka mo mati omo betimi aye ho nyama ma stroke na emba wo mu ade sentina ye bompai wo nsa ye hoyi yetimi bompai bobi ma empo hospital for nkrofo kra yini momo a whole lot what I say tie de say na last time no na me kan election ho asem say mama na be wi na sese no hia paibo nti ya de anse ye bompai na ye de alternative so what I say enti sa enti meka na say ye mpaibo enti na am say access the Bible say de be kire wasase so ni akekere wosoro na bi oberhwem they are fine but me na meka say ebi anhwehwe me kurada nso nyame de omun messages ba ma ebi ni say me ye na sometimes no kura na ya na say ye ka asem a say nyame de ade ba na ye ka na ya say bo nsam nyuma so that say wono wo ya ade no usum enti say sum na kata na manifest ba ye ka na de ba han mu a because so amom tum say muntutu mundwiri so that say enti de ade ya no be ka ana obeda na de be ka nti say me ma me ka no ma ye nyame asodin so that say enti bibiri na nsem bibiri manka utimi say very very distinct to me ni kwa senka me yes ba sanse me ye nyame asodin aso de asem asoma but wonka so na ba sa benya sotwe na me kan
Until at this time, no message be I want to deliver. Odi for wo kasa no o se o ya na wo si so se obia mesra woda obia kra hwehwe woda na so still a message ni ba ma wo deliver na say wo nua sofo ba ko wo nua fi se mo nyina wo ye nyamedwuma de be ka se mo ye nuafo anasa Jesus ahwo fe be ka se NDC party na asa wo ma ye yepamu wo aye ayepamu omo aye hwehwe ni mu ade yo asofo na egina ema wo mo se omo edi sunsum from honam from omo ta omo chi emo timi ba power no NDC for no eyi omani am omo hwehwe omo omo nsra omo na emu wo a ammo omo na ase na anu ya no mbe wura mu no omo na NDC for no eni di omachi ya omo ko omo wo so se amonyofo no edru politics bra amonyosem na eya na mo asofo no omo di mani mu ye fom ana enu de etimi ba na sa but obe kan sen ebia na sese de na me kan wa ma ye udaye a waso wada na di ebia na discipline no bi ehwe obia na obi 18 den na usu se omo enye omo ba be hu ananye ho ho betimi aye obre ko ma no mama no na afi wo no so for now the final words aka hu dem aye okay me that say they said there Makasa so be teamy and I say obi person me din komobia well but me normal be to just say the pano or hear me but said the na make say a bomb pie say in shishedi biara sebe yahye fa ye man panyine ho no enti di nyameda na di fa na ho no ya se no na se ye bompa ye se san hyehyede no emma so and this will be so open ni di nkomo fa bibi ho dia ene na obetimi afre me wo number yi so obetimi di nkomo afa ye 0243 I am number 0243 42 13 51 0243 42 13 51 and 0575 0575 10 20 16 10 20 16 0575 10 20 16 and not just say me normal no and me din the prophet Alex Nana Kwesi prophet Alex Nana Kwesi you know with me afre me na ye din komo so kwesi ye din komo bia odifo ye dance pa se we ambreba na etwetwe enkomo so that's abusia ye ne prophet Alex Nana Kwesi na ahwetwe enkomo imedie de se ne waba beken Ghana for yin na ye hu yate enti anamo bi wo ho na wo se NDC penifo etu ho anamo a prophet number no de atodwa no betu ho anamo ama ne enwo se esino emba emesi mesrew na waja wo comment e wo video yi ase e de ma fe sa fe na oni media share e too much ye me subscribe button no so fuma me afa be one ka ho sa no upload bi atomu a on sa ebetimi aka all the social media platform okwa e too much gh e also all subscribe like na wa share so ama wonye bi enye bi ahwe that good and I so much